Ko tētahi o ngā tino taonga o te pakanga tuatahi me te pakanga tuarua o te ao, kāre pea I te tino whakamaharatia ake I tēnei wānei, ko ngā hoiho I whakawhiti I te taha o ngā tauā ki aua pakanga. I haere atua Joe Glenn ki te hui I whakahaerehia ai I te rānei, hei whakamaharatanga ake ki ngā hoiho o Horowhenua, I haere ki te pakanga. Ko tēnei te tangi a te pūtātara atu mātauenga I te atanei, e hara mō ngā hoia, engari mō ngā hoihoke I mate kuare ki te pakanga tuatahi. How did it all start? Well, just research and just sheer chance. Found the story, liked what we heard, and we made sure that something had to be done about it. He kohatu maumahara tuatahi, kia hangai ki Aotearoa mō ngā hoiho I heria e tū mātauenga hei tautoko I a rātau ki te mura o te ahi. It is. It's something that's not usually thought about or mentioned at Anzac Day, and Anzac Day is really for the soldiers, the sailors and airmen, but there's another aspect of war history that needs to be touched on now and then, and I think the horses, just every now and again, need to be remembered as well, because they went away. Aha, koa te whakaheke o te ua I te atanei, tū māro tonu ngā uri o ngā hoia I kake hoiho ki roto o te pakanga tuatahi o te ao. A few of us got together. We had a dawn service the first year, and since then it's sort of been growing. E whāmano ngā hoiho I whakawhiti ki te pakanga tuatahi o te ao ki Gallipoli, me o nā tau hoia kai tiaki. Ko te pāma mai kei a te iwi haukāinga o konei, e whānoi ngā hoiho I hoki ora mai, I muri mai o te pakanga. Ko tā rātau I te rānei, e whakahaere te hui maumahara, kia wa hoiho I hoki mai. Koe ni anake te hui whakamaumahara huri noa I te ao, ki ngā hoiho I hinga ki te mura o te ahi, I te rā o Anzac. Joe Glenn, te karere.